Iyang o Kasilili. Ragato Goros Patanan Bleu Sabulmatail Program and Weekend Kapese. Program what Magan sang ni Sen Speaker and Legislature case again Wayne POHNPEI. When can Kapese on Wayne POHNPEI Puitan Tatongan and Ansarmomain Palian Kawatakusunet and Wayne POHNPEI. Riamon Wataban Rome Bogat Evan Sansal, I mean Pachawan Chiangi, we are to Sakratan Kaibuni. Pan kuburan kala beraksogon bon beyu. Wawla pan kuburan nan kan ko. Waun gilikan nana lek nan kan ko. Waun gilang langan way palikan chorus. Waun ke kabina karyao. Son ko pong labalabo yang om son ko pong kan. Waun ke speaker o trawagan chorus and queenin ko kusunat. Kaisa kan Wayne POHNPEI. Waun ke kaunan way o silaban mo motso kan. O itungal wow troror om ton POHNPEI yunsap. Nine Salmatal program and Kapese and week watch Katal Ban Gatin Mamang Ibene Autaban Puitan Tiabanator or Kayu and Legislature Kasak Abmelal on the Kamsak Land Ranagan and Tiabanator or what Ran Kasak Limau, Kasak Wano, O Kasakisu, O Biliran Puitan Tatok Chikan. Kamudan Kusunatagan Mali the Kamanaman and Watawat Korea O Kamsak Land Watawat Kayu Kamudan ko sunod ng Besorosilu, Lebenial Riesa Galtieo. Mepetait pan standing come the report ng Paisak Wano Lebenial Riesa, Sang Comdian Rosan Mao, may Senator Sergeant Chinet, Pachawanuya Chairman. Kamutawat Chime Pan Kapuka, President and Kanta Kabarabatakan and Micronesia, O Kabina and Wayne POHNPEI, and Kakeubene, Ong Nantatogan, Kaunupen, Imanwuni and Wayne POHNPEI and Kakuyala, National Medical Referral Center and FSM. Kamudan kusunod watch kapilong sang Senator Sergeant Chinet o alatier kamanaman ni Jesus Isak 108. Kariyaw kamudan kusunod na mapaisak walo labanyal riesa galti riyaw. Mapetait pan standing kam the report na mapaisak walo labanyal riesa sang kamdian moni na Senator Salter Loyola Pachawanuya Chairman. Kamatawat Chime Ban Wagadalat Budget Transmission Act to Comprehensive Budget Act and Baran Monary Agat Riesek when Gagaleda 1 million Riawalep sang nan unallocated sector grants where government and Wayne POHNPEI and Kaktatongge on account of Ataka Nong Pareretian Kabinsalet Kapar all Sudus coronavirus the COVID-19. Floor amendment payo kaptulong pon kamatawat. Floor amendment ng basic realabanyal reisek makaproporesang the withdrawn. Floor amendment ng basic realabanyal reisek kaptulong sang Senator Francisco Liwanes. Magbagbaguan sala 11 million the limalop sang 9 million riawalip mesansal nan kamatawat. And Gakolang Small Business Guarantee and Finance Corporation, when Bilkakyang Sawaseke Business Chikitringan and Wayne POHNPEI. Floor Amendment, which Kapkalang Kamdian Moni. Floor Amendment number Isak Payu, Kaptalong Sang Senator Marvin Yamauchi, we had technical amendment due, Ualalta. Floor Amendment number Isak Limau Lebenial Reisak, Kaptalong Sang Senator Nelbert Perez or Senator Atsan Apram, may pagpagawan sala nen ong Madalanim Constitutional Convention. Floor Amendment what Bill Kapkolang Kamdian Moni. Kamamata, Paisakwalu Lebenial Reisa Galtiriao, Kaptalong Sang Niob Sen Kapuna, o Alete Kamanaman Sus Reisak Silu A. O Kasilu Kamadan Kusunat Nambelimesa Kasu Lebenial Reisa Galtieo. The Petite Pan standing come the report number Paisak Tuau, Sang Kamtigan Chorus, the Committee of the Whole, may Senator Salter Loyola Pachawanuya Chairman. Kamatawat Chime Ban Kamanata, the Kosanede one Moni kan me ban Tatok on Nanparan Monoriak Reisa Keo. Met the Budget Transmission Act on FY Riagat Reisa Keo. Palilaw den Monobogat Pan Kota o Tatok on Kampa Kanan School or Rosan Mao. Nintuan we have been budget, Kamatawat Kaptalong Sang Niob Sen Kabina, o Aladir Kamanaman Sus, the Uchutrin Momot Unsak. Ititan Gabanagan Mali the Government Legislature.
KU. Ititan Gabna Mr. John Adolf, Te Sunan Ganen Wayne Matelenim, the Paytite Long Pan Standing Come the report, Number Paisa Kevlevnia Reisek, Sangkom Dien PWTC, Ong Pugon Administrator and Office and Transportation and Infrastructure, the TNI. Idita Atol Valedi Kamanaman Jesus, Asak Riau A. Kariao Ititan Kabina Mr. Peter M. Lone, the Paytite, Long Pan Standing Come the report, Number Paisak Limau Levnia Reisek, Sangkom Dien Sab, Ong Pugon Director and Kamban Sab. Itita Lone, Aledi Kamanaman Jesus, Asak Isu A. O Gasilu Ititan Kabina Miss Christina L. Ney, the Paytite Pan Standing Come the report, Number Paisak Isu Levnia Reisek, Sangkom Dien Moni, Ong Pugon Director and Kamban Treasury and Administration. Itita L. Ney, Aledi Kamanaman Usus Asak Tuau A. Kamagdin Betchenkan Makaptulong Alalta O Kapkola, KU, Kaptulong Sang Senator Nelbert A. Perez, Legislature and Gak Patroyang Nan Betrek Pen Motualen Ni Me Ansawat Wiwiawi Polangas Nan Wayne Matalenim. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Sab O RNT. Kariyaw bil Kaptulong Sang Senator Nelbert A. Perez, Me Pitwunikan, Me covered the solar cover Sang Michael. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Roson Mao. Kasidu Kaptulong Sang Floor Leader Makara Mikel, Ong Betrek Pen Sabakan Melisong, Corporation kan Mesotra Mipan Puko O Manaman and POHNPEI State Government. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Sab. Kabayo Kaptulong Sang Floor Leader Makari Mikel, Ong Betrek Pen Sabakan Maramas and POHNPEI Squad Lale, Masu Konem and Kak Kasapasapala. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Sab. Kalimau Kaptulong Sang Senator Francisco Liwanis, Legislature and Gak Patroy and Nan Betrek Pen Muni kan Makota O the talk on coronavirus, the COVID-19. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Muni. Kawano Kaptulong Sang Senator Nelbert A. Perez, Legislature and Gak Tawi, Olanalakan and Wayne Matalenim, Abmelel Sang Project Mekamukamukit O Katakatranga Usik Trotro Tuanalakan. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian PWTC. Kaisu Kaptulong Sang Vice Speaker Edwin, Legislature and Gak Patroy ang Nan Betrek Pen Pueboyan Kasilin ni Bum Station kan. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian PWTC. Kawalu Kaptulong Sang Senator Isaac Artui, Legislature and Gak Patroy ang Nan Betrek Pen Kaperpen Karalan Oil Ong Kosan Akanen Nan POHNPEI Leman Power Plant. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian PWTC. Katuaw Kaptulong Sang Vice Speaker Edwin, Ong Betrek Pen Puilaut Land Sukan, Abmelel Nanirairen Ansawat. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian RNT. Kaisa Kaptulong Sang Senator Marvin Yamauchi, Legislature and Gak Trek, we have been stretching the Wiwiawi Owan and Wayne Matalenim, Abmelel Ansukan Metatalk Watchkin Wiawi. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Sab. Kaisa Keo Kaptulong Sang Senator Jason Walter, Legislature and Gak Patroyang, Nan Betrek Pen Pil Mesabisong Aramasakan and Palikir. Uyepe Meban Gak Karayang and Gak Patrabat. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian PWTC. Kaisa Kriyaw Kaptulong Sang Senator Nelbert A. Perez, Betrek and Kak Wiyawiyong, O Yapoil Para kan Kak Mie O Aramas, Trondatong kan Chorus. Yang agi rail kan mapali program na nan chorora kan. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Roson Mao O School. Kaisak Silu Kaptulong Sang Senator Chagaris, Betrek Pen designation Mawiyawiyang public markets, we have been the dog ni Miyawasa. Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Chayan Ko. Kaisak Payo Kaptulong Sang Senator Isaac Artui, Legislature and Gak Patroyang, Nan Betrek Pen we have been benefit Mekin Pulang Irail Veterans kan Abmelel Irail Main POHNPEI kan Epol Para kan Gak Mie Kamagdalalta O Kapkolang Kamtian Chayan Ko.
Okay, Saklimau, Taptalong Sang Senator Erolene Movic, Wabachepen Wieben Tatongkan and Pilot Farm, Polangas, Nanway Madalenim. Itawen ko Santio Bungantatok, Komokatalalta o Kapkolang Komtian RNT. Iran Buetan Chatok Chekan. Ni April Saklima Barriagadreisek, Speaker Lambert Bachowan Katarong, Miss Christina Elney. Many Anso, Acting Director, Department of Treasury and Administration, State Government, Men Kapese, Me Bachowan, Niachail Koras Mangi, the Weweki, Irair, Me Business Kan, so by Anso what, Up Melel Business Kabakan, Me Abuchen Tabiata Rail Pugon Mia Business. Ewiya kasi na itungal ko santin the talk, Ning tuwan Ewiya Speaker, Mapuinen Sabis Kan, Mawiyawi yung Legislature, Wet sang business kan and kag pay-payla ni Anso Matang. Kamugit benta to tarabayakan and kag mugit sojo panta sang ran silu o pagpagtan changkan o rail business kan sang finance and kag kuyawi ni aro ni advangkan. Kuya metre uya kasantien pain sa mobile pali. Tamilelong yaranwats me miye pantalan da talkwats sang ni pitagan tarabayakan nan omi department point meleta pandalan process that we have done check o panten pay-paylan service kan ong rail business kan ipagi komian kak check rawat o apali pagkachailen bilkak niyan so otre sa wasem no ran rail business kan melel nan rail nan so apalwat kalangan puyagi apolta ni rawat Pilni April Saklima Barriagadreisek, Speaker the Honorable Ausen T. Lampert, Pachowan Wiata Memorandum EU, the Men Kapese Wong Rail, Choyakan and Legistlature Kasek, O Bilrai Chon the Dongan. Nan Men Kapese would Speaker Lampert, Kawakin members o Chon the Dongan, and Kakyang Sawas, O Kachakala, Poipoin Lial, Manso would in and loud melel. Chorus and kinkalangan o kakunla, tugsukan chorus maganda tong giliyal. Child band sa waspaneng rawat, ka-child band kak and tiarata. Yang ay rekan mebilkiniyang aleta, tatokalayan liyal, no klaw. O aleta poilaw, kalangan ng puramay. O met, yirekan makak o kunengan san salong puramay, nan sa child weekend romwat. Mahal ka din sa pali, program what so ni Anso kan makin kasanti, kalangan o kasilelye.